Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. If ufuna nje ukuhlisa updated ngesitezo zakho la eMzansi, ungakhohlwa ke mbuyelo ukuthi usubscribe kule channel and uphinde phela uklickele bell for ama notification. So kwi-video ethu namhlanje ke mbuyelo ngizokukhuluma ngama-teaser Umkhokha kule nyanga esikuyona inyanga kaSeptember, izinto okumele uyilindele lapha kuMkhokha kuloke leli viki esikulona. So kuma-teaser mbuyelo baveza ukuthi ke uZodwa uzocela uDifa ukuthi ke bemuve kulowa muzi waGumede beyobheka ke enye indawo abazohlala kuyona njengoba ke lowa muzi waGumede ubalandela inkinga. Okunye kuphinde kwavela kuma-teaser ukuthi ke uMabusi kuzoba nzima for yena ukuthi exolele uZodwa, kodwa uzogcina emxolele and bayogcina ke bezwane and uzo-accepta ke futhi ukuthi uZodwa uma wakhe. Okunye kuphinde kwavela ukuthi ke Mlungisi umkhululi uzonqaba ukukhuluma noSibusiso and uSibusiso uzobe efuna usizo kuyena ke umkhululi uMlungisi. Okunye kuphinde kwavela kuma-teaser ukuthi ke uDifa uzozama ukuthi enze into right ngesimo wabhekene naso benayeke uMlungisi ngendaba ke yebandla. Ngidluleke mbuyelo kuphinde futhi kwavela kuma-teaser ukuthi ke uNokubonga uzozama ukuthi enze ubudlelwane naye ke uMlungisi umkhululi. Okunye kuphinde kwavela ukuthi uMamzobe uzojikela uMlungisi ingane yakhe njengoba ke ecuphile lapha emzini wayo. Ngidluleke futhi mbuyelo ngehistory esithinta uDifa benaye kuMlungisi kuvela ukuthi labazozama ukuthi bevuse ibandla nangempela ke izinto abazobezenza zizoba ke impumelelo. Okunye kuphinde kwavela kuma-teaser mbuyelo ukuthi ke uMamzobe benawo uMabusi bazoxabana ngendaba yakhe uMabusi ukuthi ke uzobe engasamrespect uMamzobe and futhi uzobe engasamthathi njengoma wakhe njengoba ke esazi ukuthi uma wakhe uyena uZodwa. So ngavala lapha mbuyelo ama-teaser ethu kuleli viki esikulona ngizophinda futhi ngibuye namanye ama-teaser Umkhokha akuyo le nyanga esikuyona uSeptember. Cela ungakhohlwa ukuthi ulike and usubscribe. Ayingithi ke nje danke ngiyazibongela.